Pozdrav svima! Danas ću vam pokazati kako da napravite sa 12 volti, znači to je akumulator ili evo ja sam napravio od napajanja, to ću vam pokažem kako. Znači crna je minus, žuta je 12 volti, crvena je 8 i ove ovdje naranđaste su 3,7. To su dobre za punjenje onih baterija novih, dugačkih 3,7. Kako da napravite od 12 volti struju za 240 vati, kao ovo što izlazi iz štekera. Veoma jednostavno. Treba vam par magneta, treba vam ovo iz bušilice ili šlajferice, ovdje treba se napravi gdje će da stanu ležaji i s jedne i s druge strane i to bi bilo to. Visina otprilike ovako, to će vidite kako. I treba vam jedan transformator, manji, ne veliki, od šta ja znam čega. Evo, ja ću odmah da vam pokažem i transformator. Vidite šta je kod mene sve. Samo imam i veliki elektromotor, tu ću pravim čudo Božije. Evo, može ovakav neki transformator. On će doći ovdje, otprilike. Ovdje, pored. I treba vam jedan tranzistor. Znači, MPN. To ćemo isto tu da ga zalepimo. Što jači to bolje. Šta vam još treba? To ću posle da vam pokažem. I pokazat ću vam ceo proces kako se pravi ova stvar, kako se pravi napajanje od starog kućišta nekog bilo kojeg, samo da je staro, ne mora novo, da imate izlaz, čak možete da punite ove akumulatore za automobil sa žutom i crnom, možda punite ove za motore i to sa ovom crvenom, dve crvene, i sa ove tri naranđaste možda punite obično one baterije. Sad ću to da vam pokažem ako imam tu negde. Znači one baterije od 3,7 volti, to su one duže ovako. Pokazat ću vam i to kasnije. To bi bilo to. Evo sad ću vam pokažem kako radi. Za sad, u stvari nisam još povezao transformator i stavio ove, pa da vidite šta sve može da radi na osnovu ovog. Znači sa 12 volti pretvorite struju u 240 vati. Znači sa 12 volti, vidim da li može da se vidi. Evo. Ovdje, ali ne vidi se. Sa 12 volti na 240 vati. To je kao struja koja izlazi iz štekera u svakom domaćinstvu. Ajde da upalimo. Ja imam ovaj sad plus minus, a pokazat ću vam i kako ako nemate ovo dugme. Treba mi samo malo deblje žice ove dve. Evo, palim ga. Treba mi deblje žice da bi imao bolji kontakt.
Ja ću malo tu da gurnem da vidite koje ubrzanje dobije kad ima bolji komp. I sad odavde se izvedu ovamo do transformatora i pretvaramo sa 12 u 240 W. Veoma jednostavno. Pokazat ću vam ceo proces od početka do kraja. Nije nikakva nameštaljka. Evo, dići ću i od ispod, samo da ne odu žice van toga. Da vidite da nema ništa. Otišla je žica, nema veze. Ali vidite, nema ništa. Obična laminat, dve daske. Evo sad ću staviti žicu da vidite, odmah će krene zato što je otišla i jedna i druga sa ovog. Samo treba da bije žice. I uglavnom ovdje treba lepak ili ovaj topljeni silikon, plastika i tako to. I deblje žice. Tu ću stavim kasnije. Ovo je prvi deo. Mora se lepo, mora su deblje žice da bi stojale non stop ovdje. Vidite kad gurnem koje ubrzanje dobije. Tanke su žice. To bi bilo to, ovo je prvi deo. Pa ću posle vam pokažem kako ide od početka do kraja i pokazat ću vam kako da napravite od starog napajanja ovu stvar. Čak i za punjenje akumulatora automobila, motora i tako to. Pčelarima dobro koristi. Može da lepe satne osnove. Ja sam isto pčelar pa znam to. Satne osnove da se stavljaju na ramove. Veoma lako, upali se napajanje sa malom strujom, malim voltima, izvinjavam se, i samo se stavi gore i dole, tako to znaju pčelari, dve žice i satna osnova potone u njene žice. Bez da je presečete ili kako to već ide, znate sami ko je pčelar. Hvala što ste gledali ovaj prvi deo klipa. Kad završim, snimit ću i drugi deo da vidite šta može sve da radi na osnovu ovog. Ja mislim čak da bi moglo i bušilica i šlajferica. Znam da sijalice mogu sigurno par komada, ali probat ću do maksimalno da ga iskoristim. Hvala puno što ste gledali. Gasimo napajanje. Ono staje. Prosto i jednostavno. Sa 12 volti na 240 vati. Znači, transformator, tranzistor, sad ću da vam pokažem kakvi tranzistori, samo da im gde mi je kutija sa tranzistorima. Evo ovdje. Ovo je oprema, lemilica, ovdje se meri struje, knjiga gdje zapisujem sve. Evo su ovdje. Što jači, to bolji. I znači, MPN. To neću da vam objašnjavam. To koga zanima, neka uđe malo i neka istraži.
kako se, mislim mogu da vam pokažem, ovo je sigurno NPN, znači prima struju i stvara u veću. Sad nisam ja neki stručnjak, ali nisam išao u školu za ovo, ali eto, imam dar, znam da napravim sam, bez ikakve pomoći. Što veći se stavi, što jači u stvari. Ja ću sad izvadim iz televizora jedan još jači. To vam treba vam ovakve, samo ne ta, i još jedan, to nemamo ovdje. Vidite, ovo isto tranzistor, samo što je PNP. I ovo isto, tranzistor PNP, proverio sam. A to se veoma lako provjerava i to ću da vam pokažem kako. Tako da kad vidite završni oduševit ćete se. Hvala što ste gledali, hvala na vremenu što ste izdvojili i mislim da će da vam se svidi ovo. Veoma lako se pravi i veoma je zabavno kao prvo, a i korisno. Znači, uzmete ko ima vikendice i tako to, ja ovo pravim zbog oca za vikendicu. Ko ima vikendice uzme akumulator od automobila, uključi na ovo i vidjet ćemo posle koliko sijalica može i šta sve može da izgura ovo čudo. Ako ne, napravit ću dupli sa 2, ali dobro, ovo je samo probni bio. I tako, hvala vam što ste gledali i želeo bi da me podržite na YouTube kanalu Mali TV, subscribe ako bi moglo, zaprati na srpski, prati, ono crveno dugme, pa da snimam još ovakvih videa. Imam tamo različite videe i o vojsci i o svemu i svačemu, ali ovo mi sad nešto novo, pa tako da bi volao neki subscribe ako želite, ako ne, nema veze. Hvala puno i vidimo se do sledećeg videa. Možda čak večeras ili sutra ujutro. Pozdrav, dobri moji Srbi.